Pirates e lebanwe ke dipapadi tše dintši mo nakong e kopane ka ge ba tlabe ba raloka papadi ya bona ya bone mo matšatšing a 11 ka Laboraro. Papadi ya bona ya pele e bile nakong yeo ba bego ba fenya Royal Leopards ya Eswatini ka dino tše 6-2. Mo papading yeo e latelago morago ga matšatši a mararo ba ralokile maleka a nnoto sehlopha kgahlanong le Cape Town City. Go tloga fao Pirates e lahlegetšwe kgahlanong le Chiefs papading ya Soweto derby ka mokibelo. Gomme maikemišetšo ke go fenya dipapadi ka moka tšeo di tlago go buša seriti sa bona. If you win all your matches in the league, and that is what we're aiming for, you still have to rely on other results, how it is at the moment. Nedbank Cup, you win all the matches in the Nedbank Cup, you're 100% convinced you're going to get the trophy, and that's what we aim for. Pirates ga se e humane nako yeo e lekanego go lebedišiša tatlhegelo ya bona kgahlanong le baagišani Kaizer Chiefs ka ge ba lebanwe ke papadi e matla kgahlanong le Marumo Gallants ka Laboraro. It was very important to reset the thinking, to not lay too much in the disappointment of the derby, but immediately look forward. And what is facing us is a team in form, Marumo Gallants, a good footballing team, a team that you have to respect on all fronts. Go tsogile dipolelo tšeo di amago moralokapele wa Pirates Gabotse Mahango yo a ralokilego gabotse phadišanong ya Africa Cup of Nations ka Cameroon. In relation to team selection, there are various aspects you look at. First and foremost, number one, are you coming to training? Are you punctual in relation to being at training and not having disciplinary issues that takes you out of selection? Number one, tick, box, tick, box, tick. Now it's in relation to your performance on training, your performance on how you exert yourself on training. We look at how you're performing on training. Pirates e maemong a bone leaking gomme e šaletšwe ke dipapadi tše seswai mo sehleng se. Morago ga papadi le Marumo Gallants ka Laboraro, Pirates e etelwa ke sehlopha sa Royal Leopards papading ya lotso la bobedi phadišanong ya Confed Cup ka Sontaga. Sfiso Ramara, SABC News, ke di ka Johannesburg.